ninawikwatio kana ni wethiwa na muthenya wa kwaila nienda kukethia na ngiutho cha nthini wa kilungu kitu cha Usili muthenyani wa umuthi na otonu gutabasya kila ivinda ni wikwatio wako kana ni withitwe wende na gutetheka kumana na kilungu ki la twithitwe tuyobundisya maundu kivathukanio mevo maundu ma miao na indi nundu ni gwetea ataalamu mawokili mena utaalamu na utuika makatumanyithia maundu kivathukanio si umwambitu tunethiwe twinenania iulwa maundu ma itheka iulwa maundu ma mbanga na ni muthenyani wa umuthi nena tunenanisie iulwa ikwani na bikitwe kotini kana wendekethio nethitwe wo wala ni wa kubindwa katibo lo neta wa BBI na nundu ikwani ya twiwe kwi matuko 3 na yemwe ni mwaini wa katatu ni mwakani wa 2022 nenda tusioke tusisie tuelewenesa ni chao kinendini wa BBI na yo BBI ine chao na indi wakili witono bikite thini wa studio situ nenda muthocha atukethie na indi atutapia kula oithia wa na tuende ya na unena ni wito nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga wakili uvo wako ni museo muno ndokethie musiaizi musiaizi nena ukethia na ni muvya kwithwa na itu ithanaitu mpaka muthia wa kilungu kwa masiro neta wa Cyrus Maweu na neither masako ngoloba yita the Sartaj kana ulwa Massmart building ngoloba kana nimo bya Cyrus na indi otondo ninatabya musaisia muthenyani wa umuthitu inena ni cia ilwa BBI twambisi oba yo BBI ya umania na chauna yambia hata twasisia historia ya Kenya ni kwithitwe na hatua kadhaa cia kupendwa katiba kaito BBI tukasisia historia yayo na hani maundu manane na niwe kuma court ya High Court Mathi Court of Appeal mpaka mesabika Supreme Court BBI yambia na handshake handshake ni kwa kikambani la makethanisie na hala makethanisie ni Honorable Raila Odinga na musimbo wa Kenya President Uhuru Kenyatta na edha musiaisia nukulilikana katika mwaka wa 2017 kwa ina usakwani monene after usakwani usu ni kwethiwa na ngusanisi nuula wasindite nuula tasindite ikwani ya thimbaka ya the Supreme Court Supreme Court ya amua ya sia usakwani usu waina makosa na nundu wa makosa ala methitwe usakwani usu ndo athikia kiwango kila tunengetwa kwa katiba na Supreme Court ya katiba ya nengane order kana ya amua usakwani usu ni walita kutongelelwa na nikwatia musiaisia nukulilikana usakwani ila watongeleilwe Honorable Raila Odinga ni wali kana ni wa boycott ya sia wende kwende ya usakwani usu na kwethiwa na ngusanisio na kati wa ngusanisio su we don't know what happened but kila tuoni ene mekalile nthi ma consult ya na masia no sio mekata makethanie na maibanga yu kana maisisia undu matona ku ete nthi pamwe nundu ya nthi ya ina aneka katika upande wa kisiasa amwe me support Raila ange me support president na wethe abe na ngusanisio nene pethe wana strikes mbingi pethe wana maandamano ange me kwa IBC officers fulani ni maileta kwenuka na mondo mainge methiwa na nikanaende yuma ya tamugo na kwete nthi pamwe moka makethania na manengane agenda ila menda si shughulikiwe nikana si amina kushughulikiwa at least with the maundu mosa kwani nitwabikia kila kitawa electoral justice ulatu akonia kula newe akasinda na wethe usakwani witu na wene watu aiwa kwenana na muya ona kwenana na ndu katiba kaitu kaya kwasia aya kendo kingi ma discuss ye kana manena ne isi ni kila tuta inclusivity ukethia ngeweno ya winner takes all ndu chuni chokende ya Kenya ula wasinda hakwata serikali yonde lakini wethe ane masisia yo katika usakwani na after kusakwana ando angemo ala matana kwata kula kana ala matana kunwa kula matona kutethe siata katika maundu ma nthi ino ma nthi ino jitu pai maundu maingi mo kama sia maundu ma youth na etina masia no seo magetha na kamati ambapo yuvu ni bono kita kwa amendment ila ita BBI mo kama si utenda committee ila ikututethe katika ka agenda eno kusisia na kwa maoni ma mwananchi na kumaeta pamwe na committees itunanga report that is now the president ni wa gazette ye formally formally a communicate kana atabya nthi yonde kana no appoint ye committees na committees amenanga we awayo na amenanga timelines kana mapindala
yaileta kwa sa maoni ma wananchi na yamina kweta maoni yasu pamwe yandika report na report izi nayo eitongwa kwake nikana sisi what to do yukuma bau report ne yanenganiwe ndina the exact dates but no to see atwende but report ne yatungwe kwa president na president asioka appoint or the same committee yatwika task force na we are waiko sisi ayo report ino twanengwa tumitungeke kwa mwananchi confirm kana niwo ila wanengania maoni make masitu na ila tubikia kwaje kwani no kuona niki step isi ya maana na still maipendekeza undu maoni yasu matona kutekelezwa kana matona kuyaniwata nipo mokie after that ma transition kindukira wa BBI secretariat isu wanawasizi wana Supreme Court ina evinda jomu kusisia jo ile appoint wanu ya umie ba nundu tokio miona evinda mweso ila mambie kwa sa masai mando ni kana yu mambie kupendekeza but BBI task force na BBI secretariat na BBI committee sio and then outrace history yayo kwa sisi anawasisi agenda yayo imwe na yayi kusisi undu matana kwete ndeno pamwe undu matana ku solve mathina su na mwisho kabisa ni kana yu maondo ameane mo kama pendekeza amendment kana kubendwa kwa katiba unipo andu ange mokie mona mwelekeo suti museo na pedha na makulio maingi alama endi mpaka mesovika Supreme Court kwa uri kwa sikana BBI ni wendekithwa kubendwa kwa katiba pema woni alama umitu kwa mwene nthi na atongoi na indi ndienda ngukulie kuyana na katiba kana na miao ya Kenya usu kana isu ni nzia imwe ya kuendekethia kubindwa kwa katiba kimeo process isu ya kuosa maoni andweli kana watongo yana yakanika si andweli kana atongo yana kwa kana kini twaile tobindwa katibani ni kimeo na nitailite muya unanganete nzia kadhaa cia katiba kubendwa nundu katiba ko mwene niketikilite na nikaswanite nundu katiba ketha kaseuviwe andu na mavindane mavinduka na no siokethia katiba kala kevo nike ku address kana nike ushughulikia mathina mandu katiba kaka itu wasizia pe articles kadhaa kila sinanganete nundu katona kubendwa pe mpela twita popular initiative izi ni nzia ya wanjiku mwananchi wanjiku either signify kana yonania mwananchi undu we mwene utona kubendwa katiba pe ingi ya parliament parliament ikekala nthi maisisia mapendekezo fulani no mabendwa katiba lakini wasisia still pe ila twita entrenched provisions katika katiba kaitu pe ila sitabendwa kwa parliament wanasia sila parliament kana sila popular initiative ni lazima mweso vyo situngwa kwa mwene nthi we mwene nthi amwe hiyo mapendekezo anengutikilana namo kana nenguleana namo na hii nundu wasia katiba kaitu konika mwene nthi na wanawasia preamble nundu yalete nesa yasia we the people of Kenya nitwenenga katiba ka na twakanengane kwa future generations ku katiba kane kaitu na ilake ubindwa no siokethia mwananchi no usishwa na katika ila tukweta entrenched provisions ukethia mwananchi nake niwe whether na final say again wasisia siasa situ no ni siasa fani andu anomeka lendi makamwa mavindwe na manaimana ambia na no to pika pautu onondo manaimana ambia steps la kana matambia la manaimana osa kuvindwa katiba na undu kanesio pika mpaka wethia matambia sumone maungamwe kwa wethia no seo nundu wasisia pe some just ndinangana yongelekanyo pe maundu maaki ala maandikitwa katika chapter cha kana pe maundu ma independence of the judiciary nundu no sio court situkethe siamwa kwanza ya haki na ikwege upande wowote na iyutishwa na ni mundu wowote kana ni upande wowote na wasisia kindu kingi ni maundu ma devolution ambapo either maundu amakavindwa no sio makasoka kwa mwananchi katika kila tuta referendum kukonia mapendekezo wa skula mwananchi akamwa we mwene no kwenda kana nde kwenda
ni waweta kana ve mitalatala imwe itonyo twa kwa mwene nthi akunie kura kana aumie mawoni yulu akubindwa na ve mitalatala kana miao ilo tonyo twa wambungeni ta mutalatala ayome makanena nisya maketila nano mabindu makakunia kura kibathukanio cha miao isu ni iba ene nthi matonyo twa iwayiba ani ibeletwa wambungeni katusi nundu katiba ko mwene ni katweletie ni ilungusiba ila lasima sisi kwa mwene nthi wasisya undu kaelete undu katona kuvindua article 255 ni listate chambeni supremacy kana unene wa katiba ko mwene katiba kani ko mwe ula munene Kenya na mwe wa ndo tatikilana na katiba ndo na vinya wa kimwe kana wa kisheria the territory of Kenya ndi jitondo the ile wasizia ando ni kwa tia siasa ngine moneta map ya Kenya ikatwika ne kupendo wa territories jitu ni lazima ikulio jiso kwa mwene ndi wayetikile kanale the sovereignty of the people wanjiko twasisi ni monene katika maundu wa ndama kwa wanjiko wa consult we wanjiko within a final say na ingetu international values and principles of governance twazi article 10 ni tuelete principles hii ni sieva pema maundu ma haki maundu ma sustainable development maundu ma kuzizi inclusivity maundu ma kuzizi andwala marginalized nitu katwika nitu upendo wa values isu situ nundu ni situ ithio ndeta enendi ki katiba yuko na chapter 16 article 255 ni lazima ikulio yuso kwa mwene ndi we mwene amwa nukwetekela kana nukulea na wanjiko ni wa final amwa kana a vote no ingewezi the level asiani yes then kadiende the bill of rights isn't in na weta onduma chapter 4 haki situ haki ya kwithana thayu with thayu wakundu beno eni auli haki ya kutembea mahali popote haki ya kukuna onaikura onai referendum isi on then ni sieletwe katika bill of rights na nimbinge wanawazia article 43 la tuita social economic and cultural paumo siasa mukutweka ndo translation ni kwa banini but ni maundu makithi okitu wazia tuna haki ya kupractice kana kuenjoy kithi okitu na katika kuenjoy kithi okitu tuyalite kukiuka kisia andwangi na bai mundu na mwanya wa ulasimi thionge wasisia ingi term of office of the president already netwisi alita with 2 terms amina akenuka akakwata ndonge isiwe katuka ni kuvendwa still ni yale tosioka kwa mwananchi na wasia ni maundu meku strengthen kana ni maundu meku lulumelia demokrasia yitu nundu kana maundu ala ma demokrasia undumu kati wa asu ni kana kila mundu alita kwitha na mwanya wa kuni wakula na wai kuna kula na thitha na chance cha kutongwa cia nthino na ni mwe kati wa maundu ala malulumela cia undu usu nundu kasisia tuyalete kwitha na presidents for life na twina historia nene twasisia katiba kala retire kala tukata retired constitution president yarona kwekala for life na kuyo ndi uto na kwethia abe president for life na uyikulia andu alangi makakwata chance ende na ikatwika ni kuvendwa ni yalete kusioka inge kwa mwene ndi haya undungi ni independence ya judiciary na commission sio ndi ila sinenganetwa katika chapter 15 chapter 15 itunengere constitutional commissions kikamba bune kwa banini but vya maubisi ala manenganetwa make katiba makurutura thesia na maundu ma oversight kusija yo serikali thukumata wazia be commissions bingi be Kenya National Commission on Human Rights makushughulikia maundu ma haki cia kimundu pe IBC Independent Electoral and Boundaries Commission ilani kusisia maundu ma hundu mipaka jitu ile kuungamia ukoni wa kula usakwani maundu asuo nde na ni elete maundu maingi eka ni elete obanini katika chapter 15 wisio ile ya National Land Commission ya kushughulikia maundu ma idheka sia kiserikali kana ila tumeta public land with the Judicial Service Commission ila yusikana na kutunanga kana hiring kwekata kwete weyane kuandikana weyane chief justice judges magistrates asiwo onde maandika wane Judicial Service Commission wisengo with the Public Service Commission pe Salaries and Remuneration Commission nimbingi na National Police Service Commission ikatwika maweyama any of this nime kuaffectwa isu ya ilo sio kange kwa mwene ndi ndu wasizia institutions si vosilinde mwene ndi na kuhakikisha
democracy na katiba koka mbene nikanengwa ndaia oisisi aingi the roles of parliament functions of parliament katiba ni kanenganite mawia tofauti kwa maofisi tofauti. Parliament inawelayo inenganitwo ni katiba kuvitukithia miao kwika maundu ma oversight ku debate sindu cia national interest, ku declare state of emergency kana kujadili muswada ucio maundu kana wia wa parliament ukatwika no kuvindua ni lazima kule ina yombe na yikacoka kwa mwene nthi na finally okili nienda twambo kwati abu twambe usothi umo ndu masama kilumchambe ni ona mathela na inde musesa yakatwambe kwa usothi umo wa natikanini tusiokethete tukoselela bau okili yanambia na kunena ndukathibasa tusiokethete